Yeah. Hi guys, another day, another unboxing tutorial. So natin naabot ka package dahil karon sapatos ni pang jogging. No, ako ni sa abarihan karon kay nabudol na punta sa TikTok shop. Let's go. Ato ni abarihan karon unsa ni siya kamaayo. Gunting, no? Tutorial gunting, muna itong tutorial gunting guys. Let's go. Nabudol na po kay nag-run no pudaro no. Running naman ta. Actually di running pero buhat walking lang. Auto. Boni ang brand guys. So, sapatos dia. Crazy Sports won't stop. Wow. Oh, may pakapin medyas number 1. Yeah, okay. Boxing. Okay, nana atong sapatos na pang running. Nindot ka ayo guys. So, tinakong price later ha, pero oh my gosh. Diba? Pin nga murag, ano ya? Nindot ba guys? Ang brand, kayo mo yung brand niyo. Ito sa uton. Patos, okay ba? So na guys, so far naganahan ko sa iya guys. Kabalo mo tag pila ni. This is only 968 pesos. Wow! Pila delivery diri sa mo sa Digos. So if you want to get this product guys, nindot kini siya. Oh, pwede ka madagdagan just go to the link below para ako'y commission kung mamalit mo ani. Let's go!